Watch out to Peter Boyd aphethe sengaphakathi inside nonke nimazi nekaqhamuka bafethu kujabula umama kujabula ubaba kujabula ugogo kujabula nje ngisho nesilwane zonke ezikezweni kuphakame ikhoma bafethu niyazi ukuthi maqhamuka mina just a question and answer into niyazi ngifika sekunjalo bafethu okay ngizontsho namhlanje sigcwele eGalfontein yonke sikhona around yonke iGalfontein siyeza nawe lapha ekhasi lakho nawe Sophia ekhasi lakho nawe ngelini mhlawumbe ufike ekhasi lakho uyabona sikuvimbe ekhasi lami sikhulume nawe so kunjalo bafethu sithezwe abasabeni sebafuna bafethu danko bafethu this your boy Davuchas bafethu niyazi mangifikile bafethu ngifika word of the day bafethu niyazi abamotivator bafethu danko ngiphethe siswami la bafethu awusikhona mangibitho la Shoki bafethu siswethu uShoki igama lakhe Shoki baba onyaka bakawuthola kai ku internet TikTok Shoki 294 bafethu njengoba nizwile bafethu ningene lapha ku-TikTok nimfollowe nimlandele bafethu mhlawumbe khona okuningi ezokudobha ya thank you bafethu ungathanda ukuthi abantwana abathanda ukuphuza amabhiya kula sikhathi samanje bathi baphuze le stress ungathanda ukuthini jwala bontshe stress o ka rona le stress wona jwala ga o tsoa the following days stress se la se tswa sele mo batha o khunyame o rapele o botse modimo wa gago mathata a gago ka moka hayi bafethu nami ngiyafisa ukuba njengalo sisi bafethu makuthi stress masifika bafethu ngivele ngiguqe phansi ngamadolo ngibe njengejirafu ngoba ijirafu mayifika eminyangeni ekhona ungena imile straight kumele igobe nami ngizothandaza bafethu ngiyathemba nani babukeli nizothandaza ngiyabonga sisi wami Ayo YouTube disappoint aphethe siyazi ngaphakathi inside niyazi ukuthi maqhamuka mina kujabula umama kujabula ugogo kujabula umkhulu kujabulelwane esendlini yonke into iyajabula naye ingane ngiyayibona ithi iminyakaza kancane bafethu okay nimbona kubhuti wethu lana uke wavela kwisakhe isizwe ewuSiphokhoza lapha emovini bafethu elekelela usisi nathi ngiyakhumbula story ngesichazi ukuthi awusazi ngena lapho kusearch bafethu ngakho nje ngithi ngimbuze nje imibuzo embala 2 3 4 ingaki ayangazi ezoqhamuka sobona khona so uthabona bhuti njani sabona bafethu ngicela ukwazi igama anegama lami nguMpho bafethu futhi angithanda kakhulu ngithanda uMpho umdanso kahle kahle yabo and futhi abangazi bathi sizi bangakho ukuthi ngikhoza ngishaka khoza ngathi ngimbizele zona uhlathi umkhathini umlilo ngiyayibathela ngiyayicishela ngingekho ngokuthi ayaba kakhulu nimzileke bakwethu uMpho uSiphokhoza uMpho komdanso uyadansa shothi umuzi wakhe uzoba around akwethu unayazi indaba baqhamuka mina one question one answer then siyahamba siphuma kanje so bhuti ngicela ukubuza ukuthi ungathini kumuntu mhlambe osekhaya yini uyajava uyadansa ukwenza konke but uyafisa ukuthi umdanso wakhe wenzeni ubonwe ngabantu mhlambe ngathi akenze njani yabona into engayisho nje ukuthi aqhubeke ajive aqhubeke yonke into ayenzayo and futhi aqhubeke ukuphosta amavideo akhe ku-YouTube ku-TikTok ukuze abantu abaningi bazokwazi ukumlandelela futhi and mwenze kanjalo nje wenza ukuthi wonke umuntu akulandelele futhi aze bakuthande futhi ngaphandle kwalokho ayikho enye into mfethu uze uduma ngalezi ndlela lezo bafethu i-talent akekho onganalo i-talent emhlabeni sokusine i-talent salithanda i-talent futhi akekho ongathanda ukujiva nami ngiyathanda ukujiva yonke into i-talent ukujiva ukucula ukwenza yonke lento leyo yenzayo i-talent bafethu hayi kabi alala ngiyanibingelela ngiyanibona bakwethu nathi nenye indawo mhlawumbe ngayazi ukuthi ubhuti wethu uMpho umdanso uyafundisana nokudansa so ngibuzele ukuthi mhlawumbe ubhuti singamthola lapha ukuthi abantu abafuna ukuzofunda ngawe into kanjalo hayi khululekani ngiyatholakala le station eSafentile station 5 okay ku-TikTok ngiyatholakala uMpho umdanso bafethu ku-YouTube ngiyatholakala uMpho umdanso bafethu ku-Instagram ngiyatholakala nafuthi nalapho nguMpho umdanso bafethu inombolo zami nazi la ngizibeka escreenini 063 092 83 52 yimi loyo uMpho umdanso mangangisearch uzongithola noma yiko no-Facebook ngiyatholakala lapho ngo-Innocent Mlumiya ngiyabonga ayinizweleke bakwethu niyazi ukuthi indaba ayivala vele sithi peace athathu Jupiter Boyd aphethe sengaphakathi inside zonke nimazi ngeendawo ngisakhona ngisaniphathela into ezimnandi bafethu manje sengiphathela ubhuti naye uzothi ukunijabulisa kancane sabona bhuti njani Angaphila njani mfethu ngiyaphila ngicela ukwazi igama labhuti I mean I go by the name of Makarakara on social media and everywhere but my real name is Rising Makakula yeah enzileke bafethu into manje sejinene Makarakara lapha bafethu ko YouTube ko TikTok konke kushuthi niphathela into ezimnandi bhuti mhlawumbe ngingabuza yini into odume ngayo mhlawumbe into enzayo I mean hip hop artist so yeah that's what I am known for yeah trying to push my music out there put it to the people so yeah trying to make it known
bafethu senizuleke bafethu ningaphuthelwa nanti collab ngalawo zanzoshaya izinto naye nidumene ninonke ungadumi wedwa phela hlangana naye ubhuti ushaya into zakhe kube mnandi kube nje uyazi moze bami into enkhuluma ngayo okay so bhuti mina ngumuntu obuza ama questions zokubuza nje i-question eyodwa bhuti bese siyahamba umbuzo la uthi ungathini mhlambe kumuntu ofisa ukuthi naye ingoma zakhe mhlambe bazibona abantu bazizwe. Yeah, my advice to you, it will be like, just put it out there, let people know about your music, put your hustle on social media, everywhere, just make it known. You will never know. People might like your music and everything and all that, so just try by all means that you push your music, let people know about your music and all that, yeah. Danko bafethu nizweleke bafethu social media uhamba phambili izinto zakho zizovuleka bafethu ningasabi thathani le advice nijabule so bafethu manje mfuna ukubhuti ngizomthola ukhona la extension 5 bafethu futhi ake don't think ukuthi ngaba nzima ukumthola njengoba entelele igama wantela igama la ngempela akabe uyadlala udlala isikhathi sakho uzobhuthela so niyazi ukuthi indaba Skyvers ithi nje peace. YouTube siyabashintsha siyabaletha siyabakhipha bayabuya bayahamba okay bafethu namba abaningi niphathele bona ngisawuda bafethu sitangaka indawo bafethu ninjani okay bafethu njengoba silana ngicela ukubuza ukuthi mhlambe nidume ngani oshaya igwijo manje okushintsha njengoba nithi nishaya igwijo kushuthi ni group ngicela ukwazi igama le group yenu Real Gwijo. bafethu shout out to Real Gwijo bafethu manifuna nizoyithola niyazi nayo lisala kuphi extension 23 siphakathi inside nezinonke nazi bafethu anofika nizobathola bafethu okay ngicela ukushaya ngequestion eyi-1 ke bafethu bese sibona ukuthi sibika phi indaba yethu lana bafethu like makhona umuntu ofisayo naye ukuthi ahlangane nabanye abantu acula igwijo njenganani kanje mhlawumbe noma ngalona-ke igwijo kwezinye ingoma mphatha naye afisa ukuthi ahlangane nabantu ningathini lowo muntu loyo Singamu-encourage ukuthi angapheli ithemba like afuna abantu like azokwazi ukubathemba ukuthi aqale i-group nawo. Okay ngiyakuzwa mfethu ukuthi akafuna abantu baqala i-group kube mnandi bacule manje athi uyazi ukuthi mfethu sibe nama-challenges like ukuthi sothi mfethu abantu like abamthandisisi lowo muntu endaweni uyabamteyisha mhlawumbe mhlawumbe ungathini ukuthi like ukuthi aqinisele into enkanjalo maybe angahamba ayofuna enye i-group because la endaweni angisho lahlala kuyabamthandisisi so ahambe kwenye indawo ayofuna enye i-group azocula nayo. Okay akusithi kumele sithi ngaphume ayofuna enye indawo mhlawumbe ezothola khona abantu noma ngafika kunina nibe baningi vela Nike yangemali okay bafethu zaningi nizohlangana nabo amajita nibe baningi nishale entweni nizophuma kamnandi so bafethu niyazi ukuthi udafethu uzohlala khona ka indawo just into engayishonile ukuthi peace. This boy dafethu singaphakathi emsathi ngiyabashintsha labo bhuti nabo sisi uyababona ngiyabaletha ngiyabaxesha kunjalo kunje okay bafethu namhlanje ngithathele ubhuti sabona bhuti njani ngiyaphila njani ngiyaphila bhuti ngicela ukwazi igama uMalibongo igama uMalibongo shout out to uMalibongo ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe uma simdinga ngale nkundla zokuxhumana mhlawumbe singamthola kanjani uMalibongo ku Facebook uzwide NM Mkhatshwa ngale ku TikTok hamba nje ngo-Cyber 23 yebo njengoba nizwile bafethu shuthi into emele niyenze ukuthi nagijima nosearch Cyber 23 uzwide NM Mkhatshwa niba sinimsearch lowo muntu lowo bafethu nibone bomnandi nijabule okay futhi lana mina ngumuntu ahambe buza imibuzo kanjena futhi so ngicela ukwazi ukuthi mhlawumbe ungathini kumuntu obhekene nenkinga ukuthi isikole akwazi ukusiqeda kusanzima uzicabanga ngisho ukusiyeka manje hayi awazi walikhona umbuzo wakho futhi kodwa mina into eyodwa nje engayisho kulowo muntu ukuthi abo bahlezi basitshela ukuthi hayi imfundo yasiphumelelisa bathi yiyo isikhiya sokuvula iminyango and ngiyavumelana vele nalokho ngoba these days imisebenzi eminingi nje idinga ama-degree idinga nje nokuqeda isikole nje ukuqeda nje umatric nje into ebalulekile noma ungasafuni nokuya nje ku-university wena nje bekezela uyiqedele nje umatric wakho then nje maybe masubona ukuthi ungawenzani nje masewuqedile umatric uqeda isikole nje yikho kubalulekile ngoba imisebenzi yamanje these days nawe uyayibona nje i-economy yethu nje iyabheda so ifuna abantu nje abaqedile isikole abanomatric nje uqedile isikole ukuba nomatric mawona mawucabanga ukuthi hayi awufuni ukuya e-university awufuni ema-college okwakho lokho kodwa mawunomatric nje une-certificate sona leso esisodwa nje hayi kukahle yabona Sibonga kakhulu nje kubhuti wethu ubhuti uMalibongo uzwide NM Mkhatshwa uSayibhadi bafethu nimzila uyakhuluma ipoint iphuzu nje eliqondile eqinile umene ukuthi wena ulilalele ekhaya ngakho niyazi ukuthi baphethe indaba kaYivali but into asho ukuthi nje peace.